Lahko to kulka dale potegnala. Evo, zdaj pa videla kula, da veš. Zdaj pa zapravim se. Čakaj, jaz... No, kaj se te trosiš, ne pir spi. Ne boš viski. Ne smem. Novo naselje so šli gor. Jaz sem rekel, da gre Novo gor. naselje so šli. Če pa rekel, da gre gor. Čuvaj, da se gori. Ja, sem pa rekel, da gre gospod gor, da ne boš ti tam bojimo gospod. Ja, kaj novi je kot prvi avto, ne? On mora biti čista prvi. Ja, ne, če pa imaš spremstvo, še trilčara, pa vsaki vrtu. Ja, samo novi avto je prvi, ne? Na vanj kako ima to narediti? Diš, jaz nikoli pa ne bi tako, da bi neki zdaj. Na taki spremlja, jaz nikoli pa na vanj kako ima. Ne, novi avto zmeri zadnji pride. Prvi mora iti. Prinese še zadnji. Misliš, da prvo spremstvo vozijo? Ja. Prvi gre spremstvo, Prvo gre spremstvo, pa je on. Te takšni trilski, tudi glavni pela slovenske gorice. Ne smem pira spiti. To pa še ni gor, da zdaj. Kaj, če pa drugače bom pa zamudila. Ne boš. Samo je pripravljeno, stop stisni, ker ti brez veze spomin žere. Kaj ti moram pomagati? Ja. Spusti malo telefon.